Kreng ngiring standby terpantau juga Bang Osen sareng Mbak Melati sebagai baru juga terpantau Mas Jeffrey bersama masyarakat sekitar sebagai pepelan juga mewakili Sirojun Furujun sebagai Masjid Muhammad Kolor Kota Sumeneb ngiring standby terpantau juga Bang Mustami sareng Mustami Asiragan Bace sebagai pinggiran Kota Bogor ngiring standby terpantau juga Mas Dion sebagai Desok terpantau juga Waalaikumsalam Bapak Sudiryo orang nomor 1 di Campaka Basongsongan terus sekelangkong ngiring standby terpantau juga Mas Yuda sebagai Solepeng saya mewakili Masjid Nurul Hikmah terus sekelangkong ngiring standby terpantau juga Bung Tomo sebagai Krini mewakili masyarakat Krini Seng Teleman sebagai Karai ngiring standby terpantau juga Bang Ahol sebagai Bemireh terus sekelangkong ngiring standby terpantau juga Bang Suro sebagai Lepung Timur ngiring standby ngiring rekan Pantura Pasongsongan ampunten Rubaru Manding Desok ya tore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai bergabung standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firman Untung Sumenep standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpantau Mas Andai sebagai kawasan Ul Kerawi terus sekelangkong terpantau juga Bang Atu dari Rajun Bapak Cung sareng Balingling sebagai Kolor Kota Sumenep matur sekelekong atas gabunganipun ngiring standby ngiring rekan Timur Kota Kadanget Telangu Beluto Serongki Lenteng Tuan ya tore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tommy bersama keluarga besar Batu Kencana bergabung bos, lanjutkan. Assalamualaikum standby. Assalamualaikum Aci Sira Timur standby. Assalamualaikum Sentol. Assalamualaikum Alfanik bergabung. Assalamualaikum Bang Firman Pecutan Nangker mewakili masyarakat Nangker Bang Firman Faruk Agabung. Assalamualaikum. Sentol Agabung. Sentol Agabung. Assalamualaikum Sentang Barak bergabung. Assalamualaikum Bang Firman Riki larangan ikutan standby. Assalamualaikum Mas Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpantau Bapak Tommy bersama keluarga besar sebagai Perumahan Batu Kencana juga dan mewakili Bang Sigit sebagai Batu Kencana Chicken Tuan motor sekelengkong ngiring standby. Terpantau juga Mas Ivan saya dari Batu Putih ngiring standby. Terpantau juga Bang Doni saya dari Sentol Deje ngiring standby. Terpantau juga Alfanik saya dari Lukulu. Terpantau juga Waalaikumsalam Pak Haji Faruk sebagai Lukulu Pacutan ngiring standby. Terpantau juga Bang Firdaus sebagai Lenteng Barak. Mas Riki saya dari Larangan juga dan terpantau Peter Saud saya dari Lembung Barak ngiring standby. Ngiring rekan Kota Kelanget Telango Beluto Serongki Lenteng Tuan ya tarik. Aci standby ganti. Standby. Kele Asofa Ubed Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpantau Bang Aci sebagai Sera Beluto motor sekelangkong atas gabungan epon ngiring standby. Terpantau juga Bang Adi sebagai titik 0828 saudara juga mewakili Bang Asofa Bang Gubet motor sekelangkong atas bantuan epon ngiring standby. Ngiring rekan Kending Hulu Pamekasan Sampang ya toleh. Assalamualaikum Mas Firman Bang Sinol Betalbar ikutan bergabung standby. Warahmatullahi wabarakatuh. Go ahead. Assalamualaikum Bang Firman Belangkon ikutan standby.
Lengser Kiring Kecamatan Manding. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpantau Bang Sinul dari Beta Albara, matur sekelengkong yang standby terpantau cuken Bang Wahed sebagai Bila Bora terpantau cuken Mas Belengkon sebagai Sorongking yang standby terpantau cuken Bapak Lengser sebagai Kiring Kecamatan Manding terpantau cuken Mas Balang sebagai pinggiran Kota Bogor terpantau cuken Bapak Tingkir sebagai Talang Laut Sorongki yang standby. Yang terakhir kadinto ya dore rekan Bora Pantura Sarang Kota Keleng-Teleng Beluto ya dore. Assalamualaikum Mas Firman, namanya Pak Jahe bersama rombongan sekitar ikutan standby. Assalamualaikum Mas Firman, unit ikutan standby. Assalamualaikum Bang Saddam Hussein ikutan. Ivan Batu Putih standby. Assalamualaikum, Bang Sinol mewakili Masjid Al-Furqan Beta Albara ikutan bergabung standby. Regen bergabung standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadinto terakhir. Waalaikumsalam Pak Dahab sebagai Lembung Timur. Sektif selalu memancarkan kuliah 371 dari pengeras suara ngiring standby terpantau juga Mas Jai Serang Mbak Dina sebagai Lenteng Barat. Sektif juga memancarkan pengajian 371 dari pengeras suara ngiring standby terpantau juga Mas Balon sedari Tesok Mas Unit sedari Lenteng Barat terpantau Mas Ivan sedari Batu Putih. Terakhir Bang Sinol yang mewakili Masjid Al-Furqan dari Beta Albara. Setajana langsung standby untuk mengikuti kuliah 371. Sabar sebelumnya Nabi beristak absen, insyaallah laku bisa tabangki boleh. Bang absen pertama Al-Barakah, terakhir Bang Sinol mewakili Masjid Al-Furqan sebagai Beta Albara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Osa aja wancung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وأورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم
هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته
فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يعبد بحق في الوجود إلا إياه الكريم الذي من توكل عليه كفاه ومن آمن به هداه ومن سأله أعطاه ما تمنى والصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه وسيد خلقه وخاتم أنبياء
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم تلقاه. أصبحنا وأصبح الملك لله وأمسينا وأمسى الملك لله رب العرش العظيم. اللهم بك أصبحنا، اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الصالحين. اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر، ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر. أصبحنا في أمان الله وأمسينا في جوار الله. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. اللهم هب لنا قولا صادقا وعملا صالحا وفرجا عاجلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا من رحمتك وامنن علينا بالحفظ والفهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم افرح قلوبنا بالإيمان والقرآن والسنة والعلم والصيام يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. Amma ba'du, para pendengar, para pencinta setia Qauliyah 371, insyaallah satajana sami-sami muljaki Allah, satajana batan kula muljaki. Wabil akhas satajana para kiai, mak kiai, kiaji, guru ngaji. Satajana juga para ustad, para ustadzah. Satajana batan kaulah juga muljaaki langkong-langkong seseti niteni Qauliyah 371 pagi are semangken leres are rebuh yaumal arbi'a are rebuh tanggal 17 Sya'ban atau benar juga pada sebagian sampun lemontut tanggal 12 Sya'ban.
1442 Hijriyah sareng tanggal 31 Maret 2021 Miladiah. Dak kasih satu jena peteng kaula motor banyak sakelangkong. Tantretan peteng kaula torjukan jakancah si aktif setiap pagi manter keaktifan epon eca teti istiqamah. Mereli memperluas pancaran Kauliah 371. Saya pancarakin melalui frekuensi. Saya frekuensi epon 2 meteran, lebat frekuensi epon orari, atau benar lebat frekuensi epon rapi. Dipancar luaskan melalui RPO, radio pancar ulang. Saya RPO Angkasa Bersaudara, otabaipun RPO Maharani Group. Tidak setajana petenggola motor banyak sekelangkong. Cukenan si memperluas dan memperlebar pancaran Kauliah 371. Saya pancar ulang melalui FM radio, otabaipun melalui internet, atau bacukan saya langsung melalui pengeras suara. Saya disiarkan, saya dipancarkan lebat masjid, musola, atau benar lebat pok compok bangsi bengah. Sidak setajana tenggula motor cukan sekelangkong. Setajana petan kaula mulja aki. Alhamdulillah. Petan kaula setaja. Pagi semangkin. Depak boleh keangkui. Naremani. Telok ajakan semulja terfokus. Dari Kauliah 371 ka intoh sesiap eca bisaki dek kasetajana. Cuma sebelumnya dan kaulanya bisakin dan kaulanya onda Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka setajana seida pae suara Kauliah 371 ka intoh. Manter paringna kesehatan. Manter paring nasihat barokah. Sehat apekta kesempatan mulja. Sehat apekta kesempatan bisa nambahin amal pangapekta deka Allah. Amal pangapekta sebener tor setepak. Muka-muka kesehatan apekta dek kesempatan. Kangkui kuleban panjenengan tak pekek nyari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Tercukan Nabi pada seepangki dalam keadaan songkan. Mantar panyongkan terpenyakit na iyang kaasarang Allah. Mantar tuli baras, tuli sehat boleh. Amin ya rabbal alamin. Juga ndak keluarga sekasongkanan mantar paring nasa kasabaran torpas juga mantar muka tulia mangki nemuah mangkia dek bukona tompah kangkui sesongkan panika. Amin ya rabbal alamin. Ngiring para pendengar, para pencinta Kauliah 371. Pertama, Kauliah 371 ngajak datang kaula saja. Kui sami-sami adzikir deka Allah Subhanahu wa taala. Sami-sami adzikir deka Allah Subhanahu wa taala.
banyak azikir dekat Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala saamponna iblis mator dekat Allah. Ngocaan iblis apa nikah? Pangeran kaula tak bu ambu wasabit abid saceng lanceng salaki inten kaula laki I omore salaki in kaula ki I omore salaki inten kaula laki I omore dan kaula tak bu ambu manabi ngace kelopot dek kabula na panjenengan ben merentah kaula tornyoro kaula dak kabulan panjenengan kalaban kafir ben ala ko maksiat. Pokon sepentingnya benak tak nyimpang dari petena. Wacaan iblis. Kurang ajar ku iblis nika. Abak secet kok takok na maksiat abak sekcet kok takok na kafir maka iblis nikah asompa-sompamu dilengki asompamu dila manabi ocaan tak bu ambu tak ke peke selalu ngace ke kasih lopot selalu ngace ke kasih salah ngace kasih menyesatkan dekatan kau satu je kabula Allah nikah. Ben pas merentah ada kekafiran. Benda kemaksiatan. Pokoknya berkulaban panjangan laki cekak ning ibatan. Cepon iblis apa nikah ka pangeran. Ya Allah. Tiba abaan nikah kima bila la ala kose salah. Ni ketepaan lakon iblis mun sabane katangki lakon setan roh lakon setan tutitore pa apang rasa tereta paka pangrasa ongkuan geisa bahwa abak nika bila ampon da ala ko dak kasih salah ala ko dak kasih kalero panaka sejelas ampun mun satejana ni ka olen setan pakut tak kira bakal olen siapa olen setan ni kampun la ocaan setan nik cet mator langsung setan ka Allah ni ka mator langsung ka Allah ya Rabbi du pangeran tan kaulah ya Rabbi du pangeran tan kaulah tak bu ambu wa kaula saalanceng lanceng tak bu ambu wa kaula salaki indaki omore kaula mun mengajak ke kata fokus mun ngajak ke kasih salah mun ngajak ke kasih keleroh atas kabula na ajunan. Ben pas merentah kaula dak kabula banikah kangkui tetireng kaper. Umpamana tak bisa makaper ongkuan kaula. Umpamana tak bisa makaper ongkuan kaula. Tinggal nyari yakin cara. Maskia tak teti kaper ongkuan, mek pola bisa atengka kaper wisaos. Kencet berdoong kuma cet berdoong ku cepon seeta buah kiri berdin kaisa berdesa polo ini sepolo napa berdesa polo
dari umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejaipun manabi kafir deka Allah. Nah, saya maksud kafir deka Allah ni ka benih pas kafir ongkuan, benih pas keluar dari iman. Jadi tengka polana dek pitena pada bendeng kafir. Tengka polana dek pitena pada bendeng kafir. Paseraan dari sesa polo ampun lai sebut ribadin cepon pertama al-ghallu. Orang-orang setengki. Orang-orang setengki. Orang selak nyalaan. Orang seandi dendam. Orang seandi dendam. Orang seandi dendam. Nika ghalun nika orang seandi dendam. Ngarah, nyerak aja mungkin. Cek saking abek era salahin roh. Cek saking abek salahin roh. Beni malah nyari abek kasabaran tur kekuatan batin supaya abek tak aben-laben. Karena cepon seta alaben ni kecan pun orang si bagus. Seta alaben. Asalkan benih salana orang se mun nyalai ke pangeran. Mun orang manikala nyala ke pangeran, la nyala ke Allah. Keng cuma ipalebet dak beabeen, hikule pakon apilain cepon Allah. Bakon abilai dari abilain ki supaya orang nikah tak napa tak saka biasa boleh supaya orang nikah tak lemale maksud tu sini. Cuma bagus sebakun dari makalaban sabar. Makalai sak inga apa sabar sebagus nikah. Ki tergantung jan iman abang sebeng. Mun iman tak pati seken ampo pah ngaraki ya ampo pah ngara ampo lu kake iya setia iya setia cecel boleh ya cek du kali aki boleh ya tak kira siapa se kasta kan biasa cak kocak sahabat. Ya kadang tak usah kocak sampai etoliaki. Tak usah sampai kocak etoliaki. Kan lah ni sakit jadi cara apa sah. Tak bisa nih iram mina orang boy sehari yara nih sepen mah. Yara sepen. Tak yara ning sepen dim aboy mah tak nemu ning sepen dim aboy ketemon. Ini kan ngarah. Yang dendam. Wadzalimu ben orang si zalim. Nah, ini ke si asli ni ka. Si asli cepah nyata la nyala ni ka. La nyala. La nyala lebet padeng engki. La nyala lebet tak padeng juga engki. Lah ni ka inya main napa? Inya main orang inya main umat Kanjeng Nabi king tengkan ateng karing kaper. King tengkan ateng karing kaper. Bila kulaban panjenengan umat Muhammad seiman daka Allah. Seatoro aba dari setuju peraturan agama Allah. Pas atingka katia banikah. Banikah teretan setuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Banikah teti atingka tengkana reng kaper. Teti munisa biasa. Munisa biasa ko boter teti kaperongkuan.
Munisa ka biasa bisa jadi dadi kafir ongkuan, dadi kafir ongkuan. Dadi kafir ongkuan. Dadi kafir ongkuan. Akati tretan setuju kabur Allah, contohnya orang tukang seher. Contohnya orang tukang seher nih, kecepon debune Imam Nawawi ning dalam setong kitab. Tukang seher nikah bede tukang seher si ateng karing kaper, bede tukang seher si mun bisa dadi kaper ongkuan. Ini kabukti apa? Jadi bisa-bisa tengka kekafiran nih kan nyambi-nyambi dadi kafir ongkuan. Mun lakar nyata-nyata ele male tak etopeti, ele male tak topet, tak sadar diri. Tak topet. Ini kedua ampun. Jadi cek nyalaan. Cek nyalaan. Terutama ki kula ban sampean senda ero sororeng. Senda ero sororeng aku kebai salah. Kadang sebagian beda orang ngosok kareng lain aben takok. Takok si beremaya, takok si metek aku ngosok neka. Bah nyoro oreng. Ki kula ban sampean iki senda ero sororeng. Meski lagu leban sampean ke yongkosen, tapi ongkos rongkos apa jadi ongkos aba isro lah nyala, ongkos aba ni ke isro dolim isro kani aja. Itu mah ke ongkos nerima ongkos ini ke tak fokus, makin nerima ongkos ini ke tak fokus. Ada ki ongkos apa eka belanja. Eka belanja, ibang pampong ke keluarga na, bah norok kapi magi keluarga na tretan, bah norok kapi magi keluarga na, bah tireng tak bener kapi. Ini tretan saja kabul Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Tujuan iblis kaulat tak bu ambu abadan seceng lanceng abadan seceng lanceng manabi nyasaraki nama nabi nyesataki namanya nabi maposang akiba kaula da ka ummata da kabula na ajunan akiba da emma akiba ala ko da kalalakon dalakon si maksiat. Atau baiki ada teti kaper, pun tak bisa kaper, ya pak ateng ada yang kaper. Ini kan iblis ini kan. Motor langsung ke pangeran, motor langsung. Tinggal motor langsung jadi bedongku, bedongku. Jadi kanjeng Nabi Adabu sallallahu alaihi wasallam, kafara billahil azim. Asyaratun min hadhil ummah. Kafara billahil azim. Si permulaannya kita kafir helun. Permulaannya tak kafir helun. Tinggal beli tak kafir ongkuan. Tapi pun lah tingkah ada yang kafir. Apola tingkah ada yang kafir. Cuma bila ampun mereka biasa-biasa apola tingkah si tak bener nikah, bisa jadi kafir ongkuan. Susah-susah kafir bila ampun lah ning akhir. Ya Allah, wal iyadu billah, wal iyadu billah, wal iyadu billah. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman. Allah makhtim lana bil iman. Ya Allah, muka-muka mungkasnah. Muka-muka madik budina ajunan dak katan kula sataja. Bil imani kalaban iman. Bil imani kalaban iman. Termantar epadin budina kalaban din budin sebakus.
Mantar epatatia si husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi mumpah beli maesa ka biasa tingka kekafiran nikah. Wal iyadu billah bisa tretan abang tetireng kafir ongkuan pada remma tetina bila kafir edi budinna. Kafir edi budinna pas terus mate elang dari kau diantunya bah bekta kekafiran. Ya Allah. Selamat kita kalau setuju orang-orang si iman. Selamat kita kalau khusus seberapa pencinta pendengar Qouliyah 371. Selamat kita dari kuda setan nih. Dari kuda setan nih. Hari 26 pon. Se nomor telok dari sisa polo. Kekafiran banyak kata tengka. Dekat di antara nasi sapolo dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panika cepon nomor telok wadayyuthu bandayyuth. Wadayyuthu bandayyuth. Wadayyuthu bandayyuth. Wa maddayyuthu ya Rasulullah. Cepon sahabat. Waman ad-dayyuthu ya Rasulullah ban panika pasirah ad-dayyuthu tining dayyuth panika ya Rasulullah. Tekan teki breaker sambian montandi operator cek ngakui operator dayyuth. Dayyuth ni kering tak bener nih. Dayyuth ni kering tak yang tak fokus deki was sampean siapa nyaman sampean Bang Dayyuth iku. Cek ka sae nika. Pak besi nyaman Dayyuth iku. Cek pas operator Dayyuth. Allahumma salli ala Muhammad. Wadayyuthu bandayyuth. Tengka sepadah bi reng kaper. Sete pedak tenggulo umat. Panika tengka na reng dayyuth. Wadayyuth bandayyuth. Wa manid dayyuthu ya Rasulullah. Pasir rasanya madayyuth panika ya Rasulullah. Qala jawab kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-dayyuth alladhi la yagharu ila ahlihi wa ila bintihi. Sekoca akidah dayyuth ingki paneka orang presiden rumah tangga. Presiden atau benar kepala rumah tangga semun tak pernah andi curiga deka keluarga nah atau benar deka potra bini nah nikah bahaya kan makin banyak sama nikah reng lake andi bini tak pernah curiga ke bini nah reng lake abini andi potra bini tak pernah curiga ke potra bini. Nah, ini ke dayyuth nikah. Jadi dayyuth nikah tanda-tanda saja sampai berdebu sampai nikah dari Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannata ad-dayyuth. La yadkhulul jannata tak bakal masuk ke swarga. Siapa ad-dayyuthu dayyuth. Orang si tak pernah curiga ke bini nah. Tor tak pernah curiga ke anak bidik nah. Tiku leban panjangan kedua keluarga harus mencurigai keluarga.
Jangan menuduh, mencurigai. Jaga-jaga, jaga-jaga. Karena mau tak andi curiga sekali mak, berarti abah nikah napa lepas daripada napa melindungi keluarga ni kau. Lebih-lebih dekat anak. Lebih dekat anak. Mungkin sa ostretan ki orang andi bini. Selacet abi ini nareng bini tepak kasih tak tahu numpak sepeda motor. Malah ia cerin. Malah ia cerin. Pak numpak sepeda motor. Deki bila ampun lawar keluar ke TV. Pas takmit amit. Pas takmit amit. Lah tahu numpak sepeda ampun. Keluar ke silaki ini pas takmit amit. Tinggal takmit amit. Torot ben silaki. Tak ada kecurigaan silaki. Kalau orang bini pandai kemon. Tak ada perlindungan dari orang laki nikah. Tak ada kecurigaan dari orang laki nikah. Maka orang laki nikah nyamain the youth. Atau benar tak, atau maka tak numpaan sepeda bisa jadi. Maka tak tahu numpaan sepeda. Tinggal luar bahaten tenten. Sering benih waktu naten tenten bahaten tenten. Pasti tanya aki cede emak apa itu orot pasti jalan karba tibi. Mungkin lekar bedongku ke laki kalah kini bini ni. Tidak ada maksud orang laki kalah kini bini. Orang bini tak bisa yator. Orang bini tak bisa yator. Padahal jangan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki ni kasi musallituna ala umurihin. Orang laki ni kasi nguasanin saja perkara-perkara orang bini. Itu orang bini dak bisa awas ni kasi ngawasin saja ni orang laki ni. Sampai orang laki ni harus curiga penuh. Orang bini andi kecurigaan penuh. Orang bini andi HP. Makanya HP kan kapi kan. Orang bini kan andi HP ni kan. Orang laki kau tu curiga. Tanpa curiga lepas. Orang bini dikit bisa berhubungan kurang baik, berhubungan kurang fokus. Dia tak nak tunjuk ke orang laki. Bila bisa ngangkui HP ni yang kui kasih tak bener, yang kui kasih salah. Tak kau tu berhubungan bandeng laki. Maka hubungan bandeng bini, mun pada tak fokus lah kau nak mengoperasikan HP nak korang tepak, korang fokus. Panik bisa jadi tanggung jawab orang laki panik. Karena lepas daripada kecurigaan orang laki orang bini. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sebab ni kacukan ke anak bini wa ila bintihi. Andi anak bini lebih-lebih ngak mangken dia. Anak bini asakola nyolok. Bini pas asakola tong kelereng monduk, pas asakola nengi monduk pun. Kisah seperti ini kisah sekolah umum roh lah. Rumah sekolah umum berangkat putra bini na entar asakola. Depak ring bini pun lah tiba asa ni. Ampun lah SMP, ampun lah SMA. SMP ni tiba asa. SMA pun lah tiba asa. Lebihan boleh. Napa boleh pun lah cet. Napa kuliah umpaman. Ada ni lepas curiga na orang tua ke anak bini simon mangkat asakola bi ke tibi. Mangkat asakola bi ke tibi kecuali lecet berdekarina sesuai kalaban putra bini ini kecet iman asakan ibadah na kuat mun perjalanan tak lepas adzikir osma-osan mi patot mana bi tak curigaan na. Muncul lagar puan-puan ke boy seragam bas malain ke tibi cet seragam ay basrat ke tibi roh. Cet pas nyari seragam ay say basrat ke boy pas basrat cet.
pun lain mana tengkan ada kan lain lah tengkan lah cengunceng fitnah ampun modil seperti nampun langoncengin fitnah kakek laki haring tuan apa tak ada curiga kanak bini ni mangkat ke sekolah katibian napa boleh kita katibian ging baharok norok kan cakek laki napas tel ngentel bah gonceng aboncengan ben cakancan nego tikel wanage cek ring kasak kancan nego ting main ting sampean napa bah boleh ko caki tikel wanage cek kasak pacar nego pacar ni kenapa nih pacar nih pacar nih kan napa benih ikatan sesah benih ikatan se nyambi kehalalan ada kan kadang bangga ring tua sekolah nak bini nanti pacar tila sekolah pacar saya nyambi ring tuan ni bangga lah ring tua ngak ruoro la yadkhulul jannah ring tua ngak ruoro tak masuk surga jangan nabi atau kebiasaan maksiat ke anak sampai itu buaki kana kullu dzambin amila kullu waladu ala abihi sebenarnya tu sana sebenarnya tu apa sih kelakuanin anak narwah anak abihi ibeki kapan ibeki kering tuan nikah ibeki kering tuan nikah dayuth ini termasuk tingkah kekafiran tidak mengkafirkan tak ngafirakin nikah asalkan orang panika tak ingkar ka hukum Allah mun ingkar ka hukum Allah encan pasera ka panika kun tak curiga apa tu salah ka pangeran encan siapa nah ini kan mulai ingkar orang nikah bisa jadi kafir ongguan tapi mun sampean menyatakan tahu bahwa kesampean nikah salah sampean menyatakan bahwa sampean atas taden kecurigaan ke keluarga benda ke anak bini tahu cak hal panik cet salah ke ngabuk tak mampu umpaman ya pun asal kartu lihat tahu pada Allah sini ketau yang bahasa bijak ngocak dan siapa mungkin abuk tak curiga ke anak siapa acaran mun dengan apa acaran bisa terjadi ke kemaksiatan pas tadi kafir jangan sapa ngak nikah nih saya kata kok membekal jadi kafir ongkuan baca sahadat ad-dayuth tak usah kasih pun kucak pacaran mak mun pacaran gila tak jelas roh kan kunco karena kenalan ning lorongan kenal pangkinan ning ihapian kan jadi kata lagi tadi pacar tadi orang sesemak boleh saling menyayangi dan saling mencintai bekal saos mak bekal ni kan pun dah setengah resmi bekal ni bertunangan ni kan ampun dah setengah resmi bukti ni setengah resmi haram kulaban panjenengan meminang orang bini seandi bekal. Kan ini haram hukum tak oleh. Ini kan setengah resmi ampun. Senaus ada setengah resmi pakun ring siapa kalan ni kata oleh bersamaan. Tak oleh pakun tak bisa. Mungkin sekadar bersamaan asalkan jaga jarak bisa tak tak masalah. Tak kok tak jaga jarak roa biasa mundar mandir ke sana sini ini tanda-tanda ini tak kenging juga nih kan sami tak kenging walaupun lakapra walaupun lalumra tinggal kau caki tunangan kau yang kepapa dan dek piten ben bini tak bisa pas aku nih cek salah nih cek pas tang mentang kocak jan sapa ba sambian kafir ongkuan sambian
Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Wad-dayyuth. Dayyuth benar kata masuk tingkat kekafiran. Cuma tantretan saja kepada Allah. Napa jawab Allah ke iblis? Oh iya iblis. Mun lakar ced ben marosak katang kabulah. Layatoren ya mal'un jan mangiran ya mal'un iblis setan selaknat tan beun lah mun beun na sompang ko asompa gi jan mangiran mun beun na sompang ko asompa gi ya mun beun na sompa masasar mata tepak mata bener ngajek ke maksiat ben kekafiran dek katangga bula engko asompa gi ya jan mangiran. Katipun apa sompan apa ajunan pangeran? La azalu ughfiru lahum. La azalu ughfiru lahum. La azalu aghfiru lahum madamu dzakirina li wa mustaghfirina minni. Dani ketreta. Kapiaki ban sing ngajak tak bener katangga bule. Kapiaki ban sing ngajak tak bener sing ngajak kating-kating kakaper katangga bulan kapiakin sempuraki sompan jire he mal'un he setan he iblis sempuraki sompan jire engkau asombagi jan pangeran la azalu pada kia tak bu ambua sengkau tak bu ambua kia pada aghfirunya pora asengkau lahum dak kabule sengkau aghfiru nyapora asengkok lahum dak kabula sengkok madamu salakina tangga bula kapi rodzakirina daripada adzikir kapi li dak kasengkok wa mustaghfirina ban padanya on sabora kapi minni dak kasengkok nikam ti zikir nika kau lihat 371 ngajak adzikir nika yang ki tada peke na tepok kimun alhamdulillah tepak ko leban banyangan engat sadzikir epa engat ya cek boleh bi kau lihat 371 tore sokoren alhamdulillah mungkin abak cet epotetia orang seengat ka Allah mun saya tepan abak lopain ya alhamdulillah ya pola abak cet epotetia orang sadzikir dak ka Allah jadi pun pangeran blis mun beun laku ngajak ke kasala katang umat katang gabula mun beun laku ngajak ke salah katang gabula ya toren lah tina kapiaki sompan ben engko parca aja jan pangeran tapi engko de iya gi engko tak bu ambu gi jan pangeran tak bu ambu gi ya isapora atu satu sana ben kok ji kapi mun la ke boy salah ongku sesuai acek na ben ya isapora atu sana ben kok asalkan tangka boleh jeria madamu dzakirina li selakin tangka boleh jeria kapi mun selalu adzikir banyak selalu madamu kata ni madamu selakin langkeng kapi selakin tetap kapi dzakirina pane kepada adzikir kapi li dekat sengkok demun Allah ta pokon tangka boleh lah baka adzikir pokon la talang tang kabula la banyak adzikir kapiaki banyor nakatusa kapiaki iblis banyor nakasala pakun ni sapora atu sana tang kabula je beko angar ban bakun mangkan deretan kulban bancengan tore kau lihat 371 selalu ngajak adzikir ka kulban bancengan tore adzikir banyak dak Allah malah itu satu sekulaban panjangan nak sabor bi Allah lebih wa mustaghfirina minni ban orang-orang sepada kapi asabor ada angkot depan Allah taala sabor bi Allah subhanahu wa taala Allahumma salli ala Muhammad nikah tebu setebu aki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamu kata tiada manfaat kamu kata tiada barakah dikal sana tak dapat sejam karena kula laki beda acara ning internet sekap-sekap inta bisa awas tangki antar teti manfaat mangka teti barakah
mantar setia tetia orang-orang ahli zikir dan ahli istighfar. Mantar ja'alana Allahu minadz zakirin wal mustaghfirin. Muka-muka tetiakin Allah dan kau satu je khusus pencinta pendengar Qauliyah 371 betetia orang-orang si zikir banyak dekat Allah dan orang si selalu asaporah banyak dekat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Cakap dia bisa ostimin. InsyaAllah laku ni sampung apa boleh. Terpantar tetap paring kesehatan. Terpantar tetap paring nasihat. Paring na barokah. Bola hari si semangken nikah. Hari si semangken nikah mantar-mantar. Tetia hari si lebih fokus tempong hari si beri. Mantar-mantar kesuksesan ni pataka hari mangken. Mantar-mantar teka hajat mantar pataka hari mangken. Ponapa dari si eka hajat? Ponapa dari si eka ingin ni kulaban panjenengan? Asalkan kalaban catatan seiridoi Allah Subhanahu wa taala. Mantar-mantar pataka hari mangken. Tak teka beri mantar-mantar pataka hari mangken. Usaha na kulaban panjenengan si halal. Usaha na kulaban panjenengan seiridoi Allah. Mantar-mantar tak teka dari hari-hari sisa beluna. Hari samangken. Mantar-mantar sama Allah. Pataka hajat. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ij'alna wa zawjatana wa auladana minas salihin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma kfina syarral zalimin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افرح قلوبنا بالإيمان والقرآن والسنة والعلم والصيام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pencinta pendengar Qauliyah 371 sampung boleh insyaallah laku waktu torjukan frekuensi sepada selalu apa kurang lebih natangkulan yung una saporah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poincun gapis. Ikatib inu bancung. Sencung rajo. Wabarakatuh. Ngandeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bola me lempet jal brokan ya. Kan 60.
620.